tedduɗo mawɗo towɗo seydi hamdo yettede yentori yo juuri enelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omo non e ɓende sago yurmen yo juuɗe sahabaɓe fof fo juuɗa e hoore kala jokkoɗiɗa kaɓe jokkunoka yo Allah jokkini hen kan dina allahumma amin walli fiino no Allah yumine jom nam o waddi ngal dammugal ɗo ko ngal ɗo hombirte mayɗa e dammude fi zakka de woɓɓe no adda ngal ɗo no waddi ɗon ka kitabu zakat woɓɓe addoya ngal ka kitabu siyam woɓɓe ko ka korka addata nde wonno on ɗo zakka ko ittete ko tuma korka gayna woɓɓe inni ɓay ko zakka mbiya zakatul fitri muuɗo yo adde ka zakka ɗum waɗi woɓɓe ko ɗa watta woɓɓe kadi ko ɗa watta zakka tayru zakatul fitri zakka tayru ko sabu ko innira zakka tayru ko tawde on zakka ko waɗete ko tuma taƴa e suumay mana ko tuma suuma e hoora ha gayna fes o wi zakatul fitri ay sa famani ko ɗum faanda ma ko faanda e ɗum الزكاة وزكاة التي تجب من وقته بالفطر ستجب من رمضان إمر اسمه زكاة وقت رأيه سبو غير مسومة يمون مسومة يمفيو وهي أول زكاة واجبة قواتنا على كل فرد كلا غور من المسلمين إمر يمفيو صغير فندلوبا أو كبير من جن ذكر الضرب أو أنثى ما صنعه حر دم أو عبد مجيء شتاي بيجرب مجيء روى البخاري ومسلم إمام البخاري ما مسلم الفيلم عن ابن عمر بيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن مروي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان nela farli zakka tayri ɗum woni muuɗo immorde e suumay ɗulle sa'an ko sa'are min tamre immorde tamaro aw sa'an ma sa'are min sha'iri immorde ni gawri'etede sha'iri o farli ɗum Allah abdi e hoore jiyaɗo on والحر يديمهم والذكر يضره والأنثى يصنعه والصغير يفندهم والكبير يموتهم من المسلمين إمر ديم جيا ديم غرقو دبو فندو نجاندو سيكو يجربن جيا ومننا فرلي لو فرلي الله سبحانه وتعالى فرلا يولا من نلا بكن فرلا يولا من سبنا كلام نلا يمير ينكو الله يمير من يمير خلقوا حديه والله يمير من يحب حكمتها نفور مودكم importance مودكم شرعت زكاة الفطر في شعبان زكاتين ونمودكم لو إنام يميراما لنكو يسابق رسوما يميرون نغاري من السنة الثانية لنك كهدان لمر من الهجرة يفرق نلاب صلى الله عليه وسلم نلاب فرم يقول مفت مندين مودو دون فكودي ويسابق سوماي كهيتان ديمر فرغول مكو كان صلى الله عليه وسلم في يوم مفرلا دون وويلي تكون في يوم كلاتو طهرة كلابل للصائم والحور لا إنين كلو تايدو حور مما عسى كونكو تاواتو غسا أن يكون لونتا وقع فيه
yani ener korka kan e immorde en makko kanko horɗo min allahwi haalaji mereji haalaji samakalaji warrafas e sottodirgol ɗum ko imma haalaji ñidduɗi yo waɗiɗi hakkude gorko e debbo ma fijidaaru hakkude gorko e debbo ma sifo wara ɗum kono gasa tawa e nder suumaye o horɗo waɗi ɗum yani e makko iwi e makko ɗon ko nafoore ɗum wali takuna fi kadi yo o zakka muuɗo yo laato awnan ko ballal lil fugara'i wonande wasuɓe ɓen wal muwisina e sattiraɓe ɓen muwis ko ngaɗira tawa no sattere ko ala fof ko goto fayda fak wali iwas ko manam ko goto sattiraɓe mara wan mara ko timmantamo fi nguure ko sabri no piiji ɗiɗi nelaɗo meɗen sallallahu alih wa sallam farlani e hoore meɗen muuɗo laɓɓinayi howruɗo on bakkato tusokoy koye faggitino kon ko tawata no noninno korka makko kan seeɗa walli to kadi miskino o heɓani no gasa ɓano sakumu maaro ɗum ɗon dirnanama seeɗa nder gurna makko heɓa ko o wallittoɗa o sembino روى أبو داود وابن ماجه والدار القطني بين في الليتيكة عن ابن عباس بيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هو كان عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نلال الله فرلي زكاة الفطر زكاة تيربي تورة كلا إنقل للصائم ونande هورلون من اللغو إمود حالة ميريني والرفث haalaji ñidduɗi kaanuɗi wa tumatan etta kadi ko ñaamete ko ñaamete lil masakin wonde miskimɓe ɓen sabu ɗum ɗo farliri zakka ko fiyo laɓɓin mawɗo konnguri goni o tuttayno tawa ɗi moƴƴa ɗum wona kadi ñaamete wonande ko e miskimɓe ɓen man addaha mo totti zakka muuɗo kon qabla salati ko adi julde nen ko etti muuɗo kon ko jonni miskimɓe ɓen ado o yawde juulogol yiidi o fayi haray on ɗon zakatu ko zakka makbula ɗum jabal waɗama fewndo haani ɗum oman addaha mo tottoyi noon on zakka ɗon baada salati ɓaawa yiidi on juulama ko juula yiidi hawgane watta noon so etta muuɗo kon fayi haray gonɗo muuɗo sadaka ɗum woni sadaka ɗum mina sadakati gonɗe sadakaji wawi wa sadakaji luttuɗi kono noon ko ɓe o waɗ kadi kono o heɓirta hande kadi baraji wano waɗi no wa ettoɗo muuɗo kon aɗa yiiɗo juulede waɗi baraji koɗonirata oɗo hadith cheikh albani maki himo moƴƴi ala man taji koye hoore hombo noon ko muuɗo wattoto tajibu muuɗo kon no wakko alal hurri muslimi e dimo julɗo almaliki jeyɗo marɗo limigidari sa'i embere sa'ari ɗum ko muddohoy koye nayo woni muudore nden ɗum no yaha kilo ɗiɗi e feccere mono mari ɗum tawa yasid ɗum no ɓeyditi an ɓuutihi e hoore nguure makko on kanko wa ɓuuti iyalihi e nguure ɓeygure makko nden yawman wa laylatan jemma e ñaloma e jemma tawa himo mari ko o ñaama kanko e ɓeygure makko nden ɓeru jemma e ñalorma no luttoya ɗon ɓeru ko eta saare fi makko kanko e saare fi ɓeygure makko nden fof haray waɗɗike mo ittu hayti ɓaawo on 24 heures ɗo ɓe mara ɓe ñaama kono nden 24 heures ɓe mari ko ɓe ñaama lutta ɓen ko ɓe eta muuɗo koye ɓe eta muuɗo wa tajibu alayhi no waɗɗi e makko kanko oɗo
dimo jeyɗo ɗum ɗo ɓen ko wuura e nder 24 heures ta luttani noon ko eta muɗum haray muɗum ko famike mo kanko hoore makko wa amman talzamuhu nafaqatuhu e on mo dépense muɗum famimo kadi mo dépense muɗum waɗɗimo o addi misal on o wi ka zawjatihi wono sonnajo makko wa abnaihi e ɓiɓɓe makko ɓe wa khadamihi e golloɓe makko ɓe alladina ɓen yatawalla umurahum ɓe o hefti fiyake muɗum o jogiti fi muɗum tawa koltu muɗum e ñamete mum e ka losata fof ko kanko fawtete wonna golloɓe hoota wa yagumu haray mo daroɓe infaqi alayhim e nafgoɓe dépense golloɓe makko ɓe wondi ka nokkure makko kanko fawti fi maɓɓe o fof ka fuɗɗi haka hakka ɓeɗo haray si tawi himo mari ko dépense ora kanko e ɓeɗo fof e nder jemma ñanorma lutta ko etanaɓe fof maɓɓe muuɗo haray waɗɗike mo etanagal hoore makko muuɗo e ɓeɗo ɓe fof ma ɓadum ha embere muuɗo kon ko jelu ittete alwajibu fi sadaqati lfitri sa'un bilqamhi aw sha'iri من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر بوتا كواتيكم كصدقة تايرودي ونمودكم كواتيدم سار كسار de saara ɗo e wi ɗum ko muddo hoy koye nayo immodde muddo hoy nelaɗo sallallah alih sallam muddo hum nelaɗo ɗum woni wano juuɗe ɗiɗi neɗɗo tew mira o ka watta ɗum heewa ɗon ɗum wiyete muddo hunɗon nayi ko ɗum waɗi ko ɓuri ɓattade kon ka eɓɓidirgol e kiloji ko kilo ɗiɗi e feccere woɓɓe wi ko kilo tati woɓɓe wi ko kilo ɗiɗi woɓɓe kilo ɗiɗi e feccere ɓen ƴetten hakkunde on kilo ɗiɗi e feccere fi hoore wotere ɗum ɗon woni ko ɓam ko ndi gawri ɗo woni ko alshahir ko ndi gawriyeteɗi shahir woni attamru ko tamaro awi zabib ma ko zabibuje ɗum ko inamu yornaɗo awi aqti mahara ko kosan yornaɗan ɗum woni les poudre on ɓiraɗan condi ɓira ɗum kan no wayeteɗo ko condi ɓiraɗa ɗawayetugol awi ɗum mahara ko maaro wana enen ga ko ɓura wurede kon ko maaro ko awi zurati ma ko kaaba aw nahwi dalika ma ko nande mo wono foññi wono mbahe wono muutiri mi aw nahwi dalika mimma yutabar kuutan ko tawa no taske wonde ko wuure yani no wawi wuurade neɗɗo no wawi ñamugol ɗum lewru le pirɗi haray yonti ƴetti ɗum ɗo ani ko ɓurete wuurede kon e leydi ndin ɗon on tigga ko no ñamude yo ƴetti ɗum ɗo enen ko ɓurete ñamude ko maaro ko ko waɗi ko maaro ko hanno hen wa jawaza abu hanifata ikhraj al qimati abu hanifa kadi dagini yaltingol coggu ngu yaltingol qima o joni sariyare ɗiɗi amma kilo ɗiɗi e feccere nendi maaro ko ɗum sodirte kono ko gasa mo itti wono 20 000 o heɓay ɗum joni abu hanifa kan no dagini ƴetta ara ko 20 000 o jonɗa miskino luttuɓe ginni o ko maaro kon tigi ya ƴetto 20 000 ha soodoya adda jonnamo maaro wa qala o wi ida akhraja al muzakki si tawi ittowo zakka o yaltini ani etoo muɗum so yaltini al qammi immorde e gawri fa innahu yujziu on kadi haɗa no yona mo nisfu sa'in feccere saare men kanko ɗon wona saare si tawi ko ɓam on ti wona yaltinde muɗum bleu on o moƴƴinte farin ko ko hitti kon fewno ɗo e adna hono maapi tan rooɓi tan yaw haa ɗum lella
o wi kanko feccere sa'ar nden no yona kadi o ittugol coggu jumhur wi yaari wonde ñaamete o ñaamete ko sa'ar nden tew wona feccere ɗo Abu Hanifa lundi o lundi kadi ka dagagol yaltingol qima o valeur o coggu jumhura ko fiyo no innani ko ñaamete ittete wi kadi hara ñaamete o ñaamete ko sa'are nde tew hino dari maɓɓe on wi qala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Abu Sa'id al-Khudri Allah weltano metno sahaba ɓe fof o wi kunna men laatinoke min wonino ida kana fina rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam so tawino laaɗo hakkude amen mene wondi ene laaɗo min woni nukhriju minen yaltina zakat al-fitri zakkatayruɗi an kulli sahirin gayi kala fanɗuɗo tosowo ko wa kabirin e jano hurrin ɗimo ɓamamluki e jeyaɗo mi yaltina sa'an sa'are min taamini mudde ñamete sa'are ñamete mi allah siko o ñameteɗa ko feccere sa'are siko oɗa ko sa'are omi ñamete aw sa'an ma hala ko sa'are min aqitin immorde ko san yornalan jondi ɓira aw sa'an ma sa'are min shayri immorde gawri shayri aw sa'an ma sa'are min tamri immorde tamar aw sa'an ma sa'are min zabibi immorde zabibuje inabuje yorna falam nazal nukhrijuhu min sertani min yalnira ɗum ni hatta gadima muawiyatu ha muawiya bin abi sufyan lanɗo on hari ko shami to ko toon capital ngal wonaɓirnongal o iwoy to ko wari ha janko arɗo hajjugol aw mutamina ma ko arɗo waddo omar ɗo kanko Abu Sa'id yejjiti konnoymo waran fa kallama nnasa o yewti yimɓe ɓe ngala mimbari hoore ganduna ɓay si lanno kaw yehi o kaw ye kanko tunnata o wari waɗi khutba ka gangunan o yewti yimɓe ɓe o jaaki o yewti ɓe o wi fa kana fima kallama bihi no jeya e ko yewti kon fi mum an gara o wi inni no min ara miɗo yiya anna muddayni wonde muddo hoyɗiɗoy min samra immorde e gawri shami min samra ashami e gawri shami ɗin ta adir ɗum no fota sa'an e sa'are min tamri immorde tama fa akhada nnasu bidalika yimɓe ƴetti ɗum ɗo andi muddani ko feccere sa'are ɓay ko muddoji nayi woni sa'are nde aɗa muddo ko yiɗoy ɗon ko feccere sa'are ta yimɓe men ko sa'are ittata ɓay no lanno wari woli ɗon ɓe ni alhamdulillahi ɗoni ɗoytiki kala Abu Sa'id wi kañum fa amma min fala azalu bi sertata ukhrijuhu min yaltina sa'are den timmude abadan ha ko ma ishti fodde be ɗum sans dafi fewndenata ko ɗum e yaltinema oɗo ari ɗuɗa mo yi kanko ɗum ɗo noyona ko feere makko nden min sertata ittugol ko nden ɓe ittata ko fewndenata sallllahu alayhi wa sallam ɗo kadi Muawiya kaka ɗo ijtihad waɗi o inni ara miɗo yiya mi ari fit nelaɗo kono yiiri ma ko laaɗo mi nanno maaka rawahu jamaatu ko filli hadis on ko jamaa ɗon ko jomiraɓe sunnaji ɓe nayo Abu Dawud e Tirmidhi e Nasai e Ibnu Maja watten noon Imam Ahmad woni jowo watten noon jomiraɓe sellude ɗiɗi ko Imam Bukhari Imam Muslim ɓeɗo jetɗo ko ɓe wi ɓe an jamaa على هذا الاصطلاح قال الترمذي إمام الترمذي وماكي والأمر على هذا قول لك يقول عند بعض أهل العلم كيوغا يجوب بلا بغن يرون هي من كل شيء كان هوله إن يامك يجين ساعة تيمو إتا حاكم أبوه وهو قول الشافعي يقول الإمام الشافعي وإسحاق بن راهويه
وقال بعض أهل العلم يوغا إجوبنا بغان كنوي من كل شيء كان هون إنيام تجرفو ساو كسار إكتة لإتهان تيمان كيف إلا البرة سونا دي غوري كونو نغوري دو بلو فإنه نظن كان يجزم نيونا نصف ساعة فكر ساعة وهو نندو مورو نندو ييرو نندو قول سفيان وقوم سفيان الثوري وابن مبارك ابن مبارك وأهل الكوفة أي الكوفة بيننا مير نبا أبو حنيفة الثوري بينهم بيت أهل الكوفة كان بسندي بين يامن يدوتني فوق مار موتي foññi ɓira ɗum ɗon fof kala ñamata ɗum fof sonti etay ko muudore timmude saare timmude ɗum ko kiloɗe ɗe feccere amma si ko ɓuru ɗamɗo e ɗamɗo ɓuru ko ɓuutu ɗum woni gawri moƴƴinteedi farine bleu si ko ɗum ɗon wontoɗo ittude ɗum ɗon feccere saare ɗum ko kilo e nayabal kilo e nayabal kilo moro ko kilo yoni kilo ɗi e feccere mum feccere mum ko nayabal kilo kamɓe ɓe yiri laalla konngol jomhur ngol konngol ɗo ɓuri sellude ɗumna ko ɗo noon cimpi e dalil ɗa ko konngol maayo mata tajib ko honde muɗo ko waɗnoto ittugol wona waɗɗike ittafagal fuqahahu jomiraɓe fiqhuɓe kanko koɓe fiqhuɓe no fottani ala annaha wonde zakatul fitri on woni muuɗo kon tajibu no waɗɗo في آخر رمضان كلا نور سمية كلو فلتو وقال واختلفوا بلوت دري في تحديد الوقت في حق الوقت الذي أنتجب فيه مود وقته يكبر منه فقال الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك بيقفوا بيان سفيان الثوري أحمد إسحاق الشافعي يقول ما كسروا رواية يقول إمام مالك بيقول بيوي إن وقت وجوبها وأن وقت المودك غروب الشمس وموت قلنا جنجين difference hakkunde kongude ɗiɗi no yaha fayno wano leyɗe sappo e goo woni ka nangel muti ɗon e fajiri feerude ɗon no pooɗi jibinaɗo yuula ɗo yimo jibine gabbulal fajiri ko adi e konngol ara non ngol laata jibo hara e woɗɗaki jibinaɗo ɓawa fajiri ndi feeri fof no foɗɗan ɗum hara e woɗɗaki hari baba ngal fermama kanko waɗɗa gongol bafa waɗɗa gongol hani fermama kanko so jibine ko yottiri jibbine taw non si hewta ka waɗɗotoɗo si o jibinama si waɗɗa gongol hewti waɗɗike mo si waɗɗa gongol hewtu ko ɓaawa toon noon o jibinaka haray waɗɗaki ɗon ɗo ɓuri woni renta gongol o wi tajiluha dina anticipa waɗa law no dagi ka dagaki jumhurul fuqaha'i karama koɓe fiqhu ɓen ɓurɓe ɗurde ɓen no yaari ala annahu wonde ko hani andugol ko yajuusu no dagi ta'jilu sadaqatil fitri
ardingol zakka tayrudi qabla al idi ko adi idi on bi yawmi ñallal aw bi yawmayni ma balɗe ɗiɗi ɗo karama ko ɓurɓe ɗudde ɓe no gasa e nder temedere nden capanɗe jeetato on fou ma capanɗe jeenayo on fou no dagini etugol muudo kon ado iidi on ñallal ma balɗe ɗiɗi mi mana ñande noga e jeenayi etugol ko haysi ko ñalorma ma ñande noga e jeetati suumaye eta ɗon muudo ko ɓe dagini ɗum ɓay ko zakka fof no fottane wonde zakka jawdi ndi ɗo ko zakka ɓanndu zakatul fitri ko zakka ɓanndu ko ɓanndu ɗum wona ittanede zakka laɓɓine ko ɗum waɗi njano e toso ko fof ittay gorko e debbo fof amma zakka jawdi ko beru marɓe ɓen no fottana zakka jawdi no wawi ittede ado waɗɗade e misal min komi itto zakka koɗo ko honde min zakka an on hewtata ko mois d'août ko ɗon woni ka hitande ɓe mois d'août ko ɗon mi ittata zakka on fewɗo noon ko mai wonde no lutti ɗo juin juillet lebbi ɗiɗi joni mi yiya hato jinɗo e zakka mi yiyaɗa goɗɗo ara ɗaɓɓirami ballal tawa ko monta jano mi tawa ittugol ɗum ka laaɓuɗi ina ɗum ɗo ko luuɓuɗi fodde ɗum ɗo kono hewtali taw ka luuɓuɗi ɗi ittete est ce que no sella kam itta ɗo joni e ɗin ɗo minna joni yomi ñawlo e zakkaji ɗin mi jonnamo mi anticipa mi itta ɗo mi jonnamo si hewtoyno mois d'août mi calculoyi mbina miɗo ittuno 5 millions walliri ɓe aɗa joni noon ko 10 millions mi dowa ittude donc joni ɗiɗa woni zakka on luttali lan joni ko 5 millions o mi ittata ɗo ɗum ɗo no sella dalil muɗum abbas ibne abdulmutalib bappa nelaɗo wano tawi laɗo wi nelaɗo mi heeɓi haaju e zakkaji an ɗin kono hewtali kam ittata yomi ittu fewdo ɗo almaki ittu mi newni isa no newi waggoltaji ɓay noon ɗum to no newi ɓe wi ɗo kadi no newi qala ibnu umar o maki radiallahu anhu e hadith mo abu dawuda filli o inni amarana rasulullahi sa sallam bi zakatul fitri nelaɗo yamiri men yaltingol zakka tayrude muudo kon an tu adda nde ɗum ittete totte jonne handuɓe ɓen qabla khuruji nnasi ko adi yaltugol yimɓe ila salati faade julde nden ayna wajhu shahide ona ɗo ko honɗum woni honno dallinorten o dalil ɗo e wiigol no sella attingol ɗum ñallal ma balɗe ɗiɗi anndo nelaɗo ko o happi kaka hattata ɗum o wi ko yo itte ado yaheede ka iidi o wi ari kono noon ko ɓodde ɗo fuɗɗoto mo itti ado balɗe ɗiɗi ɗo e iidi o oɗo itti ado yaheede ka iidi ka bal hay mo itti balɗe tati ado iidi on manamum nelaɗo ko haɗi ko feƴƴintinnugol ɓaawo iidi on accugol ha iidi on iwte kono attagol ngol o wi'aali wonayo on tigi ittu ado ɗo o hadis ɗo cheikh albani makimo selli gala naafi filliɗo hadis ɗo itti abdoulah ibne oumar o wi wa kana ibnu oumar filliɗo hadis o wonino yo addi hay mo itta zakka muudo kon qabla dhalika ko adi ñande iidi on bil yawmi ñallal awil yawmayni ma balɗe ɗiɗi ɓe wiya arrawi adra bi mana ma rawa wa in kana badu yaquluna al ibra bima rawa la bima raa ɓe inni filliɗo hadith haray mo humpiti ko o filli ko ɗo mana mum tigi ɓuri goɗɗo goo si mi ari ɗo joni min on ha
kaari yeetike lan hunde kaari on gasa onon yeetaɓe on famata haala makko kam ɓuri min mo yeeti on momi naniri min e hunduko makko noppi am ɓay abdoullah ibne oumar wiiɗo nelaɗo yamirimen yomin ittu zakka on ado yimɓe ɓe yaltugol yahaka iidi kanko himo ittayno ado ɗum ñallal ma balɗe ɗiɗi holli wonde ɗum ɗon na ella no dagi wahtalafu fi ma zada ala dhalik ɓe luutodiri noon si ɓeydugol e nder balɗe ɗiɗi ɗen itta ko ara ado iidi on balɗe ɗiɗi mana balɗe tati ma balɗe nayyi ma balɗe joyi ado yiide on no dagi ka dagaki ɗo ɓe yeddodiri fa inda abi hanifata ka abu hanifa yajuzu taqdimu ala shahri ramadan o kanko no sella etugol muɗum hara worin suuma e daraki taw abu hanifa tawi kanko piiji goɗɗi go wola tawa no ngalɗini e kono sen ƴetti o hadis ɗo ado yaltugol yimɓe ɓen yahgol ka iidi bien sûr ti yette e saboto suuma e ara wetti kan ado yimɓe yahgol ka iidi ka kono ɓay ko inna ko zakka tayrudi ɗo haali tawnti o humalta zakka o taƴa hara wona zakka tayrudi wa qala الشافعي imam الشافعي maki yajuzu taqdimu min awwali shahr no dagi ardingol muudo kon gila ka fuɗɗode lewru ɗum ani fuɗɗode lewru suumaye konno ko e nder suumaye on yoni kanko ha ñande goo suumaye ɗawa etugol muudo ñande ɗi kono noon ada suumaye ñande nogay e jeenayyi sabudu suumaye sa eti muudo haray a etali muudo kon ka imamu Shafii kono noon Abu Hanifa kan no dagini wa qala malikum wa mashhuru madhabi ahmad ani wa huwa mashhuru madhabi imam ahmad ɗum ɓurno fewde imam malik maaki kongol imam malik ngol ɗo ko ngol woni ko lolli ko ngi madhabi imam ahmad ajuzu taqdimuha yawman aw yawmayn no dagi ardingol muuɗo ko ñallal ma balɗe ɗiɗi wano ardi noon no abdoullah ibne oumar gerdeno noon kono ada ɗum ka maɓɓe kamɓe ɗo ɗiɗo haare dagaki ɗo no nani haray ko heeɗi ɗon ko konngol imamu Shafii ngol e nder lewru suumay ɗum hayso ka fuɗɗode mayru kono ado mayru tamo eta muuɗo ado suumaye واتفقت الأئمة المامي بأنه فتني على أن زكاة الفطر وند زكاة تايرو دي مودكم لا تسقط فكتاكو برتو أنتي برتو أمودم بالتأخير في أنتي نني بعد الوجوب باو وقت وقت غونغول فئي معنى وقت وقت غونغول سنجتي غونغول وند koka nange muti ɗon idan ko ɓodda ka nange muti ɗon heɓi iidi on juulede hakkude ɗon so ƴettingol a konngol ɗimmol ko wonde ko ɓodda ka fajirni feeri ɗon e iidi on yaheede ɗo woni waktu wujub mo nenni haa ɗo on feƴƴi mana juulama iidi on artama haray wiyete joni ɓay o ittaade joni gasi alhamdulillah yo terto ɗum la taskut hal taskut wiyete joni yo terto no probléme ala ɓay feƴƴi hande kadi laawike bal accu tasiru muudo ko wonta e dayna ñamade fi dimmati man lazimatuhu e daande mo ɗum waɗɗi mo ittano etano muudo ko ha iwtama ka iidi haray ha joni muudo kon no wengi ka daande makko ɗon ko be o itta si tawi ko nganto wanno so ettoyi o heɓay zakka muudo masalan tawi ka ñaamete wonɗo no soka o ronko hettude saabi on jogiiɗo saabi on aɗaɗuma saabi on majji kata kata no yawronki wi eɓe o ronko heɓde ka o ñawlo ɓaawa noon juulo iidi juuloyama artama ɗum saabi o yiya ma jogiiɗo saabi on ari iiɗa ari ko gerɗami o etta ɗon kisan o naɓa inchallah o heɓa e baraji e ettuɗo aɗa julde ɓay ko hanno o etta aɗa julde nden ko nganto amma ko tembete maaro konno ɗon wayna moodi joni aɗa yo accu hatuma iwti yande he oustaz koyo ete siya he moodi onon mi anda ko gande honɗe jogi ɗum o jokka ɗum ɗon
o ara ko be o etoya so etoyi ɗon o heɓata baraji etto muuɗo ko ettata ko heɓata ko baraji ittuɗo sadaka kono be o itta kadi si tawi o anda ma kanko mo sikka nden ñande na julde kanko mo jogii golle o makko weeti tun o yahi ka gesum ma o yahi ka nayi ma o yahi ka jardin o jokki toon ha o ara ɓe innamo ene ono o yaali ka yiidi honɗum hande e nduyiyano mene min juuloyidi min arti ye min hay muuɗo mi etali oɗo kadi so etti muuɗo kon o heɓa baraji etto muuɗo nam o wi hatta to adda haray no waɗɗimo ka dande makko ha tuma ɗum totta o walaw fi akhiri l umri haysi ko ka lannode gurdam makko haysi tawi ko yani ko 1958 wonno o ittano muuɗo ko yo itti ko ɗo ka 2022 ɗo no waɗɗimo ɗo wiide so o welsidi ɗo o tewi pas o nenni o heɓa baraji sadaka tum si tawi ganto no woni noon ko saria jaɓi nam o heɓa baraji ettuɗo muuɗo wattafaguɓe fotti kamɓe karamakoɓe ɓen ala annahu wonde ko hani andugol kon la yajusu ta'khiru ha dagaki nennugol yaltingol muuɗo kon an yawmil eid gahi ñalorma iidi o illa ma nugila an ibni sirin sina ko egga itta e mouhamad ibnu sirin wannakhayi e ibrahimu nakhayi ɓeɗo ko min kibari tabi'in annahuma gala wonde kamɓe ɗo ɓe inni yajusu ta'khiruha no dagi nennugol ittugol muuɗo kon an yawmil eid ga ñande iidi waɗoya bimbi nde ñande ɗiɗi e juldano ɓe wi kamɓe wonu dagi luttuɓen fof wi dagaki madama on tino mari ko ettete ko no wawi ettugol kadi jonneteɓe no woodi dagaki nennugol wa gala ahmadu imam ahmadu landa ɗum o maaki arju an la yakuna bihi ba'sun wi miɗo jorti wonde hara ella heɓaki e muɗum nennugol yaltingol muuɗo kon ñande julde yaltinoya bimbi julde ɗum ɗo fof ɗi konnguɗi ɓeɗo ko hayketeɗi ko imam ahmadu e teddugol makko e mawnugol makko e ɓeɗawde ɓe kibaru tabi'in ɓay tun konnguɗi maɓɓe ɗin ɗo lundike konngol nelaɗo ngol pellete ko hayketeɗi pellete fihi bas imam ahmadu fihi bas no wode muɗum lano maki faman addaha qabla salati fa hiya zakatu maqbulatu wa man addaha ba'da salat fa hiya sadaqatu min sadaqat inna la bas oy bas goto qala ibn raslan o maki innahu haramun bil ittifaq wonde no harmi nennugol yaltingol muuɗo kon nde ñande wiya ko bimbi julde ɓoyi ɗum ɗo no harmi no fottana mana ɗo kontari konnguɗi ɓeɗone ɓayɗi lundike dalil feeñi ɗo li annaha zakatun sabu ɗum ɗo ko zakka fa wajaba an yakuna fi ta'khiriha ithmu haray no waɗɗi nde wonata nennugol ɗum ɗon hara bakkat no toon kama fi ikhraji salati an waqtiha wano woniri yaltingol julde nden e waktu mayre on juuloyade toni waktu on no fottanal sina ganto mo sharia jaɓi on tine jogii bakkatu ko noon kadi ɗum ɗo hunde waɗɗinde nden happanade wiya ko fewno ɗo watte mo waɗani ɗum fewno ɗon ɓay ko hunde waɗɗinde o acci ha ɗon feƴƴi hayso waɗoy yeeso toon kono mo jogii bakkatu nennugol ngol si tawi nata ko ganto ɗum ɗo ɓe ɗon chak ko ibnu raslan wi ɗo ko ɗum woni haqiqa no fottana julde nden accugol innen subaka on tigi o salo juulugol subaka na o ɗaani wona o feetu wona o faɗɗa wona o haɗa na hay fos o salo juulugol fajiri ni feera himo anndi moyen no woodi no juulira o acca hanange fuɗa o yimmo noon feerno o innami no salligande juula o salligi o juula inna o mara bakkatu mo mari bakkatu pellet ko ɗum waɗi ko ɓuri sellude kon hay so juuli ɗon ko fus ko zéro o heɓata o hare o juulani yoɓatake
si tawi noon ko nganto mo ɗani no ɗum ɗon ko hunde wondego ɗum dari no woodi manama sarti ngano sen fali salli ila dakara mo ɗani ke julde waktu mayron feƴƴi feno ka maƴƴi o juulu fewn ɗon so yejjiti kadi ko wanno kono tembete ko ɗo kadi zakka ɓay zakatul fitre ko farli ɗum no happana kadi an maki komo yonti ittu aɗo mo itti aɗo yahede ka iidi juulede iidi on juulede haray woni zakka jaɓaɗo so ittoyi tonin toon ko sadaka e sadakaji inne haray on tigi mara bakkat o oy o wi wagat tagaddama fi lhadith ari no ɓaawo oɗo hadith man addaha qabla salati fa hiya zakatu maqbula wa man addaha bada salat fa hiya sadaka min as-sadaqat masrafuha ka zakka on naɓete ɗon muuɗo kon ka naɓete ɗon masrafu zakatul fitri firlitorɗe ma ka firlitorte ka naɓirte zakka tayruɗi ɗon masrafu zakat ko ka zakkaji ɗiya zakka jawdi ka naɓete ɗon en jantinoke ɗum noon ka ay sa andali inna hana o zakka ɗo zakka muuɗo ko توزع سندة على الأصناف الثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء مودو كون سندة إدي نوني جيتاتي جانتادي أو آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين هاكا غسل ويكونوا والفقراء هم أولى الأصناف بها واسبب ko ɓe ɓuri foddude ɗi noneji jeetati ɓen ɓuri foddude e ko muuɗo لماذا لما تقدم في الحديث سبق أتي كوني أو حديث كان لا نماكي كبيوي دون كم بسحابة في اللي بين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر نلا دو فرلي زكاة رودي سبهون دون في طهرة للصائم لا بل ونande هوردو من اللغو إمود هالاجي ميري والرفث هالاجي نيدو دي كانو دي وطعمة إسابو نيامينغول للمساكين ولد مسكين بي ويالي دو للغارمين في سبيل الله ابن السبيل وي للمساكين باي هون تو غابي دو ميدو بوري هاندو ديم كو نيون سي بنو ala yona ay timudo tawi miskin be ala do wasu be ala do ko hombe woni don masalan ko woni ɗon ko waɗo wonɓe wadde fisabille waɗoɓe jihaade jonnuɓe ma ko woni ɗon ko ñawliɓe jonnuɓe ma ko woni ɗon ko wonɓe sottitade ko yette soɓe wonɓe sottitade jonnuɓe almim si tawi fugaral masakin ala lutturɗinɗa jeego ɓe zakka jonete ɓe zakka naɓete ɗon naɓu ɗo muudo makko oɗo hadis himo moƴƴi أردنهم أرين باو ولما رواه البيهقي والدار قطني يكو إمام البيهقي إمام دار قطني كو بفيل لكدي أن ابن عمر بيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر وماكي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر نلا فرلي زكاة تيرودي وقال وماكي أغنوهم يونيب ودهاب يوندي نوراكو جون نوبكم في هذا اليوم إن قال نيالا دو هربي يالتال تراغول هربي ما باكي هاندي هم بفاندا دو كو مسكين بيبي ando kadi ɓe tuggama hondu e nder noneji jeetati ka zakka naɓete ɗon ko wowla tugga hondu mum wo ko jonnete muudo ko ɓeeɗo idan ko kamɓe woni priorité wa fi riwayati lil bayhaqi e riwaya mo bayhaqi filli kañum no ardi ɗon ugnuhum an tawafi hada al yawmi yoneɓe gaay wangagol e ngal ñallal ɗo jindugol ɗo en meɗen ari ɗo meɗen dooma komin waɗira iidi minen ari ɗo meɗen dooma komin ñamaka juldere ɗo a waray ko ɗum ɗo addi men ɗo siko maaro heɓi siko mbahe siko ɗum ɗo aray ko ɗumen o wi yoneɓe ndeññande jonneɓe hara ɓe jindata ndeññande ɗo hara ndeññande ɓe ma paaki foti hara hayde balɗe aroje ɗo kono hadis on ɗo ko lowɗo kono mana makko on no selli imo jogui kadi shawahid وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه
haala attinoke nokkure ka o muudo ka jonnete ɗon indal kalami ala naqli zakati fewndo ko yewtete ari fi eggingol zakka itta nokku e leydi ka zakka on waɗɗi ɗon naɓa e leydi goo o yewtuno ɗon fi muudo kon kadi sella ka état muudo konakirɗo naɓa ko Fuuta ma état Fuuta naɓa Sierra Leone ma état e ndiya Misiri ɗo naɓa e nde Misiri to ka muudo kon ko miskimɓe wonɓe ɗon ɓen ka ittuɗo muudo on ko woni ɗon ko ɗon ittete ɗum e yewtino ɗum ɓaawo ita'u haali dhimmi jonnugol muudo e aadada ɓen ɗum ko mo jeyaka kal islam kono himo wuuri e hakkude julɓe ɓen himo newnana yo wuuro hakkude julɓe mo ƴettana garanti yo wuuro hakkude julɓe ɓen kono no woodi ko jonnata hitande ɓeytane kan kadi contribution fi yo laamu julɓe ɓen yo heɓu ko waɗa ka keesu fiino dankora population o itta jizya impôt oɗo yani no sella sa eti muudo ka jonna o nanon o julɗo ko alyahudijo ma ko annasarajo kono ko min ahli dhimma himo ƴettoda aadi mo ƴettana garanti mo wuuri hakkude julɓe mo jogui activité ji makko o julloto o gollay o waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum da o wi ajaza azuhriyu wa abu hanifata wa muhammad ibn hasan alsheybani wa ibnu shubruma ɓeɗo kamɓe ɓe dagini ita'a adhimmiyi min zakati lfitri ɓe dagini kamɓe ɗon jonnugol o aadodaɗo ɗo e muudo sella jonnugol muudo alyahudijo ma annasarajo wonɓe hakkude julɓe ɓen ƴettodaɗo aadi wonde e guere ala hakkude maɓɓe e julɓe ɓen ɓe dalinori hon ɗum li qawlillahi taala sabu konngol altoɗon ka o wi la yanhakum llahu an alladina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu lmuqsitin la yanhakum llahu allah haɗali on dey ani alladina gayi ɓen lam yuqatilukum ɓe haɓali on fi dini fi dina mon kan walam yukhrijukum ɓe yaltinalum min diyarikum e galleji mon allah haɗali on an tabarruhum nde moƴƴotoɗon e maɓɓe wa tuqsitu ilayhi nun ɗon faade e maɓɓe kadi waɗnoɓe moƴƴere nunɗal inna allah no allah yuhibbul muqsitina mo yiɗi nunɗoɓe ɓen ɓeeɗo haɗali o wi gasi nun ɗo koye moƴƴagol koye bir jeeya kamɓe ɓe ƴetti oɗo kono jumhuren kañum jaɓali fes jumhuren ɓe wi ko goonga ɓeeɗo oɗo aya holli wonde no sella e sadaka ni tun sa yi joni alyahudijo himo nawni hiɗa mari ko ñawdiramo ñawdu himo weela amari ko ñamminiramo ñammimo himo holi ɗamari ko holtiniramo holtimmo himo nanngaymo fi ñamade mari ko yoɓinamo yoɓanmo himo aniri fi ka o loosa ɗamari ka loosa se loosimo kono si ko annasaraɓe wi ɗum ɗo ko e sadakaji ninalaniiji ɗin on noon bafangal no udditi moƴƴagol e ɓiɗɗo adama o fof kono ko tawata l'islamu no wi ɗum ɗo ko biru ɗum ɗo ko ɓeɗo kadi jonnete wona ya accu ɓen ɗo jonnoya goɗɗo go ɗum ɗon ɓuri sellude nde wonno muudo kon koka zakkaji ɗi naɓeteɗon ko ɗon muudo kon kadi naɓete joni noon zakkaji ɗi gen yewtino to wonde heefere ɓen ko jonnete ko multeteɓe wotine ɓernde mum nden en jangi ɗum ɗon bi tafsil si tawi ɓe oɗo ahlu dimanaɓe oɗo dimminaɓe ɓen no jeeya hara o hanaka jonnede muudo kon kadi wona woni o hanaka jonnede zakka on noon moƴƴagol makko on ti moƴƴore makko ko lutti kon en torki allah subahana taala yo allah faami en dina ka faamu selluɗo asiken kadi gollitirgol jaɓanan golle kon wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi amin البركة شكرا
e woɓɓe wi famali hanki yewtere ko yewta kon fi mutamar wonande waɗede laabe on ko laabe wona kindiya ko e ñande e dimanche yontere arani ɗo nden ɗum ko hawrata ko le 5 ko ñande 5 juin ko sukaɓe ahli sunna wal jamaa wonɓe laabe ɓen nodditi karamakoɓe kummaluɓe e nder leydi ndi ɗo yo yaw waɗna ɓe ɗon yewtereji ko ka stade watte ko haray hiɓe tori aduna allah fof yaw gaɗa e gaali ko toɓɓe hanaɗe famede moƴƴi moƴƴi e o zaman men ɗo yewtete inchallah kadi ko gaynaɓe yewtugol yewtata fuɗɗoto telen 14 heures dimanche le 5 juin wonde 14 heures ka stade laabe ko saare ɗon tigi tigi ɗon fuɗɗoto ha ñande allah newno e landi o karamakoɓe ko fanɗi o ko fanɗi tato yewtay to jaa e toɓɓe yewteteɗe ɗen andugol mawɓe men ɓen hanki fuuta kamɓe woni homɓe ko wakkilagol ɓe darnagol ka diina janngugol wallifagol ne'ugol rentagol moƴƴugol hulgol allah hulgol haqqe e tawsi haray kadi fewnu ɗo ni fewndi ɓen ɗo ni ko noon ɓe wayi koɗe ɓiyetta joni mawɓe fuuta tawi mawɓe fuuta to mawɓe fuuta woɓɓe go ko yettesoɓe de woɓɓe go noon ko yette bariɓe ɓe ɗum seeɗe senire wisenano ɓe yawi mawɓe fuuta ɓe waɗini mawɓe fuuta no woodi mawɓe fuuta ko fewndo ko fuutuɓe ɓen certes e mawɓe fuuta aranɓe ɓen hara ɓen mawɓe fuuta aranɓe ɓen arino fewno ɗo mawɓe fuuta ɓeɗo buyi fuuta no fuuta yarano nokkel go parce que non certes ko ɓe wonno kon e muɗum certes e ko woɓɓe goo wonimo ɗum ɓe yewtay fi imam malik ɓay joni ay ko sha'ir wi ko wa kullu yadda min hubbi layla wa layla la tugir lahum bi dhaka andi ko sagataɓe yetti so e ɓuyi ƴamnoji o joni noon mo be si hooti ka yimɓe in ha mais o jiwode men nani kadi woɓɓe gono ƴammude mo anga yaltifima ko honno yiiɗa est ce que ono yiɗuma mo ɓeyene on wo ko min to wo simi jombalimo o wartoto tawano imo wiɓe on ɗo fof mi falƴita ka on kono ɓe si hotoyi nodditoyi na min o wi min yana toon kono alhamdoulillahi mi fooloyi o wi wo ko min jombatamo simi jombalimo ara o jombataki ko ɗum joni mo ɓeno pooɗira nokko boyna minen ko men malikiyankoɓe ko ɗum wasi menen ɓeɗo men tawta ɓeɗo est ce que yani wahabiyankoɓe wiyeteɓe wahabiyankoɓe hiɓe lundi imam malik kako no madhab imam malik o ɓe koɓe woni e mum kon no yaadi ɗum ɗon kadi yewtete fi muɗum haray yarli ko woni jokkol madhab imam malik ko haysi masalaji ka madhab on faljito hara imam on no jogui riwayaji ɗiɗi joni ƴetten e sabil misal to tamugol juuɗe accutugol juuɗe e riwaya arɗo kam mudawwana on zahiru makko ko famoto ɓe kamɓe koɓe faami kon abdourahmane ibnu qasim o wi mi landike imam malik fi tamugol juuɗe ka julde o wi mi anda ɗum siko julde farilla siko naafe ella ala si tawi daragol ngol juuti honɗum woni mana on riwaya himo jogui riwaya mo abdoullah ibne wahab filli e makko e talibaɓe makko goo ko landike wa eɗen imam malik honɗum woni ñawore aggugol junngo mum ñaamo ka junngo mum nano ka julde waɗa ka ɓernde mum ɗo o wi ɗum koye sunnaji julde jeeya nokku o wi ɗum ko e mbaadiji kulol allah ka julde jeeya te kanko ko ɗum o waɗi sifan ɗum joni masala wi en ari riwayaji ɗi joni ko lolni ko madhab on jokki ɗum ɗa an a daaro e tawi ko ɗaɓuri selde a jokki ɗum ɗa ɓeyna an a londike madhab o na ɗum yahi e muɗum ɗum no fof no gasa ɓe yewtoyay fimuɗum toon ɓe yewtoyay kadi
ko honɗum watta ha ɓuttu waɗa e leydi taba sen andi ko honɗum watta ha ɓuttu waɗa ka leydi en anda ɗon axe mum kadi ko honɗum watta ha kuccu kacce waɗa ka leydi ko ɗum ɗon haray heɓɓe feere o jeeyaɓe laabe wonɓe resortinaga fof koye ɓeyaw yiɓɓe maɓɓe e siɓɓe maɓɓe e wallitotoɓe fof gaɗa e gaani haray ko kile Allah subhanahu wa taala ɓe jorti wonde haray ko yo yimɓe ɓe yoɓe yewɓe noto kilol Allah o mi sikki faamike ka falyuballighi shahidu minkum lghaiba awa tawa ɓe yoɓe yeeto ɓe ala ɗo ɓe nani ɓe landi ɗo joni woɓɓe hari ɓe itta e zakka kono honno ɓe gerdata wona mbuɗɗe ɓe ittiri ɓe jonnata miskimɓe ɓen ɓe daaray ko miskimɓe hato ñini kon ɓe sooda mbuɗɗin ɗum ɓena ɓe jonnaɓe no gasa miskimɓe watañi ko maaro ma ko nebban ma ko coñci julde ma ko howanegol miside ka miside muɗum ma ko ɓe waɗa ɗum ɓe jonnaɓe joni ko honno woni fiyake ɓen e on zakka ɗum ɓe falji nano zakka ittirte o andi miskimɓe ɓen wona besoin ji maɓɓe ɗin ko yani ɗum ɗo ko geɓal maɓɓe ƴettu geɓal maɓɓe ga jonnaɓe kamɓe andi ko hato jine muɗum allahumma sina landuɗa on tigi mbiɗo fanama it assalamu aleykum mbiɗo anni ɗo waɗagoɗon ɗo zakka ɗo 1 million haray mi anni noon maaro ala toon fewno ɗo e zakka ɗum ɗo e ɗum ɗo kono kay mi naɓuɗi naɓuɗi ka orange moni kako sodnan ɗi maaro ɗi fof majji ma sodnan sukkar ma sodnan ɗum ɗo ɓe waɗima tawkil soodu kono ko aɓɓe tamlik ko ya jeyimɓe mbuɗɗin hin ko mbuuɗi mon ni ma yeɗɗaɓe to ɓiɗo ittanen ɗo mbuuɗi fi zakka ma haysa wolla ittanen ɗo mbuuɗi kono yafiɓe ko zakka ɓeyna adduɗi ma sodnan ɗi hunde kadi ɓeɗo landi wono programme ji nattugol fure ko jogi ɗen kon ande molnade wallahi si poɗodama joni fi nattugol fure yeddondirama woɓɓe natte woɓɓe ni manquen ɗo kono yiɓe natte men fooli ta joni koɓe nattu yalino sella ka juule ɗo si embarqué si ɓe yeyi to ganndo gasa ɓe juuloye yalli no sellira noon no sella juulugol fure on laawi nde wotere laawi ɗiɗi no sella ka ɓe juulama ɗo ɓe natta ɗum ɓe surroya ma ɓe natta ɓe juuloya toon ɓe surra ma ɓe juula ɗo ɓe yaha ɓe juula toon ɓe surroya fof no degi alamro wasi salatu almayit huwa du'a mutabu du'a صح أن تتكرر وصح أن تفعل في أماكن متعددة لا مانع من ذلك kono ko ɓuri moƴƴude hara en nattali fure madama ko e leydi julɓe o maayi julɓe no woodi ɗon ko surramo ko fi honɗum o ƴettete o natte ka ɗo ko yo surre to ko yo surre ɗo koko golli kon tun nafatamo to men koko golli kon tun nafatamo fi o surroyama ɗum takko ɓeeɗo ma cakko ceerno kaari e docteur kaari alaji kaari e cheikh kaari wallahi so waɗa ko moƴƴi nafatama yumde sa ƴetti fure a surri e nder suudu kaaba nder ton ka nder suudu kaaba wallahi fi ko ka nder suudu kaaba o surra ɗum o heɓita baraji fi ɗum ɓeydantamo baraji ko wanno ko neɗɗo wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma jazaa'ul jazaa al awfa wa billahi tawfiq woɓɓe landi mutamaron siko ndeñande toon komi andi kon ko ndeñande to ɓayi koye dimanche haray lendi ko jour ouvrable haray no metti fi so ɓe faala haray lamɓe ɓen tawete e kala yimɓe kelɗuɓe fof tawete nasifa mutamar mo ahlu sunna wal jama